urumva nka nta mahizi ngo mfite inzu zibiri mu Buganda, nta mahizi bo mu bivu. Narangiza kagira n'ikibanza 50%, nta mahizi wo mu bivu. Kibagirwa icimana yankoreye turi kumwe na Revera Kado, tuhaye tugenda umunsi umwe tuvuye ku masengesho. Uyu mugabo tukavuga ati siwe ta kintu ufite mu mufuka kugira ngo tuje kubona ukuntu twogura amata tube nk'abasomera na kawunga. Kamubwira ngo sigaranye 500 y'amanyarwanda. Abantu b'abagabo safu tuza dusengera udupepo twama twirukanga, twishira mu gitaramo twaririmba abantu bakanezera. Ariko ubutayu bukamba budukubitaho, waza wambara ipataro ukongera ugatobora umukaba. Hari abantu benshi batagifunga ibitoko ntugire ngo nibindi, n'ubutayu babibajwigiriza. Ni mwibuke bamwe imisatsi yanyu sirende, ariko uyabaha irende. Nawe uriyizi ni wanyu mwetse muragasiki. Navuze ngo ndaganira gahoro gahoro ko turi kumwe n'abasaza. Hanyuma tukagenda kandi muri ico gihe twagiraga apeti gitangaza. Iyo umuntu ari muri kirize asagira apeti ukazugira ngo wenda bamushizeho telecommande. Ndakurahiriye no kuruka Imana, iyo umuntu ari mu bibazo nta kintu kiza kikunanira, ibishimbo biza nubwo bidahiye neza ukamubirya turuhubaza ngo se nta muntu urimo kubera kuko ubutaha. Nimwibuka ibishimana yabakoreye, nimwibuka Imana imaze kubakura, nimwibuka Imana imaze kubagirira neza. Uwo munsi sinzawibagirwa. 500 turi kumwe n'uyu mugabo tugura igikombe kimwe, turagenda bacumba umutsima ngo barangize kuwucumba, turawurya ngo turangize nta n'uwasigaye ku isahani. Iyo uri mu bisubizo bazabazana ibyo kurya ukazubira ngo mwatetse kandi ngo reka dupfe gukoraho. Acha nuru yako ionekane na utende kazi na ujizirishe, kwa sababu hakuna mwingine. Neno lako ni tamu, neno lako linatupa hekima, neno lako linatufariji, na neno lako linatuinua, na neno lako linatupa daraja kubwa kwa ajili ya maisha ya connection yetu na mbingu. Na ndio maana tumekuja hapa. Watu wameacha makazi zao, lakini wamesema kweli jioni ya leo acha wakusikilize tena. Tuongoze, tuyatende mapenzi yako. Roho Mtakatifu tuongoze, ili neno litupe hekima, neno lituinue, neno litufunze, neno litupanue, neno litupe yale ambayo hatuko nayo. Sababu tunaishi kwa neno, tumeumbwa kwa neno, tumezaliwa kwa neno, tunatamka kwa neno, tunaimba kwa neno, tunaenda kubashiri kama vile Paulo alipofika. Nilipopata maombi kutoka kwenu nikapata nguvu kwa ajili ya kubashiri, kwa ajili ya mateso ya Yesu. Ndio maana tunasimama hapa, tunaenda kurusha makofi kwa ajili ya wewe Mungu, kwa neno lako. Ubwo mvuze igiswahili mukomya amashimaki. Uramusobanurira? Okay. Nibyo byiza. Ubundi mwe muri Kenya mwakagombye kuba mukoresha imvugo zibiri, Kinyamurenge n'icyongereza cyangwa igiswahili. Nibyo byiza. Yewe muri Uganda koresha igiswahili, mu rusengero koresha n'icyongereza. Nubwo wabwiriza mu Kinyamurenge turashira mu icyongereza, kuko iyo ugeze ahantu umenye kundu witwa. Hari umugani baca mu Kinyamurenge ngo wagutanze korora ni ukubwira uko zigira gute, uko zikamwa. Hanyuma abemera kuko ari Imana itugejeje hano twese ikaduheza zino mbaraga, tuyikomera amashi yo Mana. Reka dushimire umushumba w'iri torero
na madame wiwe n'abana babo na sitafu yose bakorana muri pastorale, abadamu banyu n'abana banyu, kutwemerera ijuru na Revera Kado na Apotre Tezijyayo n'ijuru n'amatayo. Muri abantu beza kumva ko mugomba kwemerera uwateguye ibi bitekerezo bigari n'ibitekerezo birimo ubutunzi, birimo abantu basubizwa ku isi n'ahantu hafi, kuko kuba mwemeye iki gikorwa mwe muri aho materaniro. Mureke twemerere iri jambo ngiye kuvuga ryo gushimira Bishop hamwe nabo bakorana, tubakomera amashyi kuko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Mwisi hakomeye abantu batanu, nimugire mutya. Umuntu wa mbere kwisi ni umuntu ugutega amatwi. Nubona umuntu ugutega amatwi akaguha umwanya wiwe, uwo muntu uzamenye ko akomeye, kuko abongereza baravuga ngo time is money, umwanya na amafaranga. Ariko liwanga abona umuntu ugakureba abandegera kidogo akagutega amatwi, uwo muntu uzamenye ko akomeye. Kundi bapfa kuguha amatwi udafite icyo uheza abantu, ariko nubona umuntu aguteza amatwi nimba unafite n'ituru uzarimuhe, uwo muntu arakomeye. Wa kabiri ukomeye ni umuntu bategereza ngo avuge ijambo avuze ligahumuriza imitima. Ukipata mtu mwenye atapewa neno na neno linaleta faraja katika mioyo watakatifu, uzamenye kuko ico kintu kirakomeye cyane. Cya kabiri kugira ngo aje ku ntego yo gushimira abantu, arico cya gatatu, umuntu ukomeye ni umuntu uzi kuzamura abandi, mtu anayeinua wengine. Iri ni ijambo ryo kuzamura n'umushinga w'ijuru. Biravuga ngo ajishushaye huyo ndiye atakweza, lakini anayejikweza Mungu uwimanura nawe Imana izagira gute? Izamuzamura. Iyo ubonye umuntu ukuzamura, uwo muntu abakomeye muri wewe. Rero twongere dukoma amashi ubwira itorero kuzamura bene data. Wagiriye rekwa ariko ndubona umuryango w'umuntu ushobora kukwakira no kuzamura ikikurimo. Turabashimiye mushumba, dushimira abashumba muri aha mwese, ababyeyi ndabona barimo benshi badutoje amagambo y'Imana. Mitima yacu iyo tubona mwicaye mu materaniro tukumva ko natwe twahawe uyu mwanya, ubundi mu bijanye na administration na homiletique twakagombye kuvuga, ni mu mwakagombye kuvuga, lakini kwa sababu ni muda, ubwo rero turashimye kuko muri aha mwese abashumba uko mungana, turabashimiye. Hanyuma munemerere dushimire leta ya Kenya Nairobi. Buri umuntu kwakira yarangiza akagucungira n'umutekano, uwo muntu arakomeye cyane. Tutafite umutekano ntitwaterana, ntitwakora business. Dushimire leta ya Kenya, tuyikomera amashi menshi cyane uwereye mu nzego zo hejuru. Tunawashukuru sana government ya Kenya kwa kutupokea na kutupa nafasi ili tubashiri maneno ya Mungu. Murakoze. Munemerere dushimire abadukurikiranye kuri online, muri abantu beza, namwe mufata umwanya wanyu kugira ngo mudutegere aho muri ijuru na Revera Kado na Apotre Tezijyayo na Matayo. Natwe turabashimiye, muri abantu beza, muri n'abanyabwenge. Hanyuma mbashimiye mwese muri aha, nari mbakumbuye. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana, shima Imana,
bikomeye, iyo bikomeye babaye, iyo bikomeye batanze nitwa Matayo nta mahizi muza nabwira umugisha n'Imana. Mudamu n'umwe, abana ni 6, abuzukuru ni 3, abakwe 2, ntakwe Imana itagize, umeje kwishima. Abiyi mu kizungu ino uzusanga bafite imyaka nk'iyi yacu ataragira n'umugore. Ibyo ndasenga Banyafurika mbakomoka muri Kongo, mwese twigisha abantu gushaka kuko ubukire n'abana, kubera kuko gutazaga kuraza bago butafu. Reka twinjire mu ijambo. Topic y'iki giterana mbere twinjiramo, naje munemerere shimire Tubi na madame muri iki kinyejana. Amen, amina, haleluya. Kubona imyaka yabo n'abana bafite bakoze igitekerezo, bakibwiye itorero n'inshuti n'abavandimwe ngo bagiye gukora igiterane umuryango umwe. Iri torero rirakomeye. Munemerere dukomere Imana amashi tubashimira kuko batekereje neza. Batwohereje amatike, baroroha bararenze, baduha n'amafaranga yo gusiga mu rugo, baroroha kandi batwohereza n'amafaranga yo kujya mu nzira. Hari ahantu bazagutumira mu ivuga butumwa bakakubwira ngo wiyaranje wenyine kandi ariho bagutumiye. Utaraje mu ivuga butumwa ibyo ndi wobyumva, ariko kuva ntangiye ivuga butumwa mu bibogobogo bagerino mu bihugu maze kugenda, hari aho twagiye ndi banadusezera bakavuga ngo nuko ngo mugende Imana bagire neza. Abandi bakavuga ngo dushaka umugati wo mu nzira, abandi bakavuga ngo dushaka amazi kaho robine. Ni igitangaza. Ubongera amashi n'abagabo. Twabigiyeho byinshi, Mana dufashe neza. Hari ahantu uzugera mu aho bagupangishije habura ukuntu wifata, kundi isuku uri abantu beza. Topic no gushima Imana. Amen. Dusome amagambo y'Imana hanyuma twinjire mu ijambo. Turirimbe Zaburi ya Dawidi ya 22, 26. Muzindi Zaburi Kirundi nasanze ari 25. Wenda usanga izindi nazo zifite ukuntu zigenda zihinduranya amaverse. Hanyuma tuza gusoma n'umubwiriza. Abarundi barabona umusiguzi muhubiri ibice 5 n'umurongo wa 3 n'uwa 4. Abantu b'abahanga bazi gusoma barahaguruka badusomera. Nibarangiza gusoma, je ndi umuririmbyi ndaba nkuririmbaho n'indangiza ninjire mu ijambo ry'Imana. Kuko turi abakozi b'Imana twahamagawe no gukora umurimo no kubitaho gake gake, hanyuma abandi nabo bakavuga. Ikaze ko habonye kugira ngo asome. Dusome 22 kuri 26 gitabo cya Zaburi. Kuri wowe niho gushima kwanje guturuka, kuri wewe niho gushima kwanje guturuka. Gushimira mu iteraniro ryinshi, gushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Kandi nzahigura umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Icyambere zagushima, icyakabiri mu iteraniro ry'abantu benshi, icyagatatu zahigura umuhigo mu bantu bakubaha. Tusome umubwiriza bice 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Kitabu cha Mhubiri sura 5 mlango wa 3 hadi wa 4.
Bibiliya yavuze ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuwuhigura kuko itanezerewe abapfapfa. Amen. Wageze kuri kane. Guhiga umuhigo ntuwigure birutwa no kutawuhiga. Amen. Amen. Amashimeshi ku ijambo ry'Imana. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana werudahe shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana werudahe nari kure nta byiringiro n'abanarifise by'amasezerano y'ibizaza ari kure y'Imana ariko we ariko ubu yigishwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira umwana w'ihoraho ariko ubu yigishwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira umwana w'ihoraho yanguza amaraso ye yanguza amaraso ye arankunda biyambaye uwowe randahinduka rimwe gusa yanguza amaraso ye yanguza amaraso ye arankunda biyambaye uwowe randahinduka. Pasta kutoka Kongo na kufurahia sana. Ni pasta kutoka kwa kanisa la WTMC Pake kwa kanisa karibu na university ya mkeye mzuri ana address mchungaji wenye wako hapo, mpe kazi atumike, na baada ya hapo umulage mzuri afike nyumbani aseme kweli nimekuta wa Kongo wenzetu huko Nairobi wakifanya kazi. Igikorwa cyiza kiza kiruta umuntu uzi gusakuza, kandi igikorwa kimwe kiza kivuga kuruta igifaransa. Ubwira bumva tazavunika. Okay, twinjiye mu ijambo. Ejo twavuze kuko umuntu ushima twahagaze mu bintu bitatu. Ikintu cya mbere ni umuntu uzi aho Imana yamukuye n'aho imugejeje. Nagasubiramo kararyoshe ni igitangaza, kandi ndabaza ngende gahoro gahoro kuko nabonye harimo abasaza, kuko mu buzima bwanje ndihuta ndaniruka, ariko nabonye abantu benshi bari hano, nabonye harimo abazehe ngomba kwitonda. Iki kumenya aho wavuye n'aho ugeze biza bikora umuntu ufite ubwenge bwo hejuru, udafite ubwenge bwo hasi, uzi gutekereza ubunini bw'Imana, aho yamukuye naho hageze. Iba nguwashira nawe tekereza ukuntu twebwe muri bamwe twavutse ba mama bavuye guhinga basaruye ibishimbo, turakura muri bwa buzima ubwo tutamenyereye ubunyine mu mujyi wa Nairobi, tumaze kubufatisha. None ubunyine dukodesheje amasu y'abantu tutavukanye, tutazi imico yabo,
ariko kubera Imana aho yadukuye nubwo aho tugeze ikomeje kutwiyereka kuko ari Imana. Ico ni cyambere kigomba gutuma umuntu ashima Imana akavuga ngo Mana kubaho wankuye naho ngeze je gushima. Tavuza byinshi urabifite mu mutima. Hariho benshi turi hano hazageraho wenda ukwezi kugiye kurangira ugatangira kureba imirazi kubera kubura amafaranga yo kwishura inzu kandi wanyu nta mirazi mugira, ariko mukanya gatoya ukabona Imana ikinguye irembo ikabikurihiye inzu, none ukavuga ati na school fees ndayikura he y'abana, ukabona umwaka urarangiye wararisha ibihembwe bingahe bitatu. Twaje kubashiramo umuvuduko ngo umwongere mutekereze aho yabakuye nahigejeje murakura amashimwe kuma muzamuri bikaza nimukomere Imana amashimwe. Shima Imana mutima wajewe, shima Imana wakubatuye, shima Imana uherugahemuka. tuzamuri bikaza. Icya kabiri, iyo umuntu amaze kumenya aho yamukuye mu buhanga bwo gushima ngo azahita yiga umuhigo. Number 2, mtu anaweka naziri akavuga ati erurema weka zaza hano wanambisa hano yuvaga nani byonga kukorera. Ubona umuntu uri muri standard, uri mu rwego, uri muri capacity, ni umuntu utajegashega, ni umuntu utanyeganyega, ni umuntu udakubagana, ni umuntu uzaho yamukuye yarangiza ngo reka pigiki piga umuhigo. Ndamukirizo mwicaye umugere mbese umwaka utangiye kugeza n'ubu nyine nta muhigo wahize, ukwezi ko kugiye kurangira. Icyambere tabwuzubesha oya, Chakabiri gira imbabazi, icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo, ukurikirana imyaka igihumbi. agacu kogu irukana kakugaragaraho, agacu agacu ko guhindukana kakugaragaraho, agacu agacu ko guhindukana kakugaragaraho, agacu n'agacu we agacu ko guhindukana kakugaragaraho. nimwizamurire ibikasi. Haleluya, haleluya. Icyagatatu turavuga ngo iyo warangije guhiga umuhigo nta mashimwe buzira amaturo. Babantu mwabarevera bacuma baza baza mu rusengero ngo nimusomere Zaburi ngo bashire mu gisirimba ngo dukoma amashi reka kudukodesha. Mungu kama metenda kazi, Imana yakoze ibitangaza aho yagukuye kakuzana ugashaka ukabishaka ukabona abahungu ukabona abakobwa, warangiza ngo bagusomere Zaburi ngo bagushire mu gisirimba za haleluya zirindwi ngo mushumba nambabarire ngo kandi ngo bakome n'amashi. Iki si ikinyejana cyo gukodesha abantu. Menya aho yagukuye. Number 1, number 2 umuhigo wahize, number 3 zana amaturo. Uburere twarizwe ni uburere twarezwe muri education mu bijanye n'ishuri. Abafaransa bari batipe baratwishe de, ababirigi baratwishe, bari abajama baratwishe cyane mu bijanye n'iby'umuka ariwe jambo. Abasedwa baratubwira ngo bashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bavuye mu bubata. Kuririmba gutya bakongomani tuza turirimba
abantu basobanukiwe niki twozana imbere y'Imana mu buryo bwo gushima. Batuzanira indirimbo mtoto mimi masikini naimba kwa fura yinjirira twinjira ngo nuko sifite icyo tanga ngo naje nyihaye umutima gusa Imana nyinye mbabazi ije gushogora imitima kiyaba batatu abantu bo barabonye discipline ariko kitagasa ngo pastor ngo mushu ngo naje tacho afite icyo notanga ngo ariko ngo nyihaye umutima wanje yacitesha wihaye umutima Shimimana mutima wanje we shimimana wokuwatuye shimimana uerudaemuka nimusamure bikazi sama haleluya haleluya twaremwe twese ariko imitekerereze irarutana twaremwe twese ariko kumenya uburemere bw'Imana birarutana. Bibiliya ejo twarabivuze umudamu witwa Ana ngo amaze kuzamuka ngo akora recherche ngo asanga Imana yaravuze ngo nitubyare twororoke. Number 2 ngo agera mu rusengero asanga bene Eli barakoze mu akajagari k'ibintu bitatu. Icambere ngo binjira mu gikoni umusi w'isabukuru umusi w'amapate ngo bakinjira mu gikoni bakajabura inyama zitarasha. Reka nkubwire umugabo azahaha ariko umugabo ndagomba kwinjira mu gikoni nubwo wenda isi yatugize kwitugira nubwo isi yahitu aranja ati umugabo nawe agomba kwinjira mu gikoni sawa ibihe nyine naho wabirwanya nta nuwo kubita ingumi nuko nyine nibihe ndaza kugira inyenda muvano aha nibihe chakabi ngo bakoreshe ekonomi rusengero na icyaka tatu ngo bakaza basambana n'abakirisi umwihema. Ana ngo hagere aravuga ngo ibintu bitatu nabibonye Mana waravuze ngo twororoke sasa de uravuga ngo tuzare twororoke. Icyakabiri ndayire ibintu biri mu rusengero nje umbaye umwana w'umuhungu ndizo umuhigo nzamuzana hano gushima mu rusengero n'ahandi kandi azabu wawe iteka byose. Umugabo azahinduka mu ijambo ariko umugabo azahinduka mu gitanda ariko ndazahinduka mu ijambo. Bakristo bandu bakuze nimwongere mutekereze uburemere bw'Imana aho Imana imaze kudukura naho itugejeje. Imana ukuntu yaturinda twitwa ko turabarifije ariko urebe ukuntu turi simati twese urebe ukuntu twambaye urebe ukuntu dusa n'abantu nubwo wenda turi mu kumwa amatamo yo mu mapaki ariko nanone uri mu gashiramo agasukari n'abandi batayimwa ibintu bikagira neza. Warangiza ugasanga abana bose ko barakomeza kugira ritime nta mwana uragukubita ingumi ngo agukubita umutwe ngo usokane mu gitondo ibintu byakomeye. Ibyo byose ni ibintu byo gushima Imana. Naje kubatangariza hamwe na bene data nimwongere mutekereze ibyo maze gukora niturangiza twishime. Hari umuntu utagiye ko kunumva akomera Imana amashimishe. Izina rya Yesu rirakomeye rirakomeye riruta amazina yose yo mw'isi. izina rya Yesu rirakomeye rirakomeye riruta amazina yose yo mw'isi. icyo yavuze Kenya litamuka abana baje nibatsinda ishuri zaje gushima mu rusengero tuzajana n'itura twabaye abajuru bakuru kandi attention no kwiba uwaguha no kwima umuntu waguhaye. Imana ikaguha ubuzima Imana ikaguheza kubaho mu myaka yawe nturamara amezi 6 mu bitaro ariko hari abandi bamaze mu myaka wowe nturagwara turamenya capacity yo gushima Imana. Ana ngo yamamuzamukana amusiga neza ishi azagukorera iteka byose. Samuel wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 11 aravuga ngo icyo nahize
iyo umuntu ashima Imana icyo mwahize mugene mu gihugu umwaka ugiye kurangira hari ahantu mwisharanye dore ko umujyi wabaye n'umugore wawe uravuga ati Imana niturinde umwaka tugira neza natwe tuzakora iki mureke kurishiza amadeni ayo mufite mwakuye mu Kajembwe nayo mwakuye mu Rwanda nayo mwakuye i Bujumbura no kumutanoga muyongere haya ubu ndimo kuvuga umuntu uri hano umutima wiwe umuganirize hari imihigo mwahize hariyo twahize Mana nutugirira gutya natwe tuzagukorera gutya ikindi kizagituma dushima kugira ngo akomeze tuzadushima Imana kugira ngo ubuhamya bufashe abantu bacitse intege nimuzamure ibiganza Patrick avuye muri Sweden ariko iwabo nabo niriya rugubu bakintu twasere tuvuka ejo tubwiye ubuhamya kuko yageraga imyenda atagaza hindura ahantu hehe ibutare mu Matyazo ngo arangiza arabuvuga naje pitani rukanka nibuka ukuntu nambaye ipata rimwe y'ibiraka 7 inka zimaze kunyaga usarire wona tangira nyine nko muri krize ariko ugaheruka nko mu buki ariko gutangira mu mata warangiza ukaza guheruka mu bintu bijanye n'amazi nubwo abaganga nabo basiye bavuga ngo niyo afite nk'umurongo ndakurahiriye nzoroshe aratubwira ngo atubwire umuntu wamubwiraga ngo ya urasha gusenga gute kandi utazuhinduranya ishati utazuhinduranya n'ipataro Imana izibanzi kwemera ko ubutayu bukubaho bukakutsindagira neza bugakubitagura bukaguhonda honda bwarangiza kuguhonda iyo ubusohotse mu butayu gutya niho amashimwe azana none yamara kuza amashimwe abantu bakavuga ngo nuko Imana yagiriye umuntu neza zagituma dushima kugira ngo dukomeze n'abandi bacitse intege ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo reka kugumana amashimwe iyo dushimye Imana bizabikomeza abandi bizabikomeza abandi wasomye amagambo y'Imana nimuheze Imana icyubahiro nimukomere Imana amashimwe Daudi Manesa mu bantu Reverend Kado ni Daudi ejo bundi nasomye ubutayu Daudi yahuye nabo Daudi niwe muntu wa mbere abagabo yabiriye neza barimo banabari bamunakiye baravuga ngo se uwo Daudi ninde namwe Yesayi ninde wayikomeza kuza kudusaba ngo tumuheze imigati imitsi uwo mutipe no wahe kandi nabari yibagiwe neza Daudi yamukoreye ku misozi ya Karumeli yamurindiye intama ziwe imbwebwe ndi yazikoraho umugabo utazi utekereza neza n'ukuntu bamugire neza haragoye gusaba umuntu wimye ukama wikorakora wa muntu wimye ukamubwira ngo muze uzamakuru hano ibintu ukabyakomeye turaburaye kandi yaragusabje nawe ukamwima ningo kwikorera ishiga rishushe barangise aba Daudi yaratumye barasa babwira Daudi ngo ule jamaa ameongea Daudi ni nani na mtoto wa Yesai ni nani muri iyi minsi ari udutipe twishi twa desertere turimo kugenda tugenda dusaba abantu batazi gutekereza ineza y'Imana y'abakore turi hano muri Kenya natwe mu Buganda kumva nta mahizi ngo fite inzu zibiri mu Buganda nta mahizi bo mu bivu narangiza kagira n'ikibanza 50% nta mahizi wo mu bivu kibagirwa icy'Imana yankoreye turi kumwe na Reverend Kado tuhaye tugenda umunsi umwe tuvuye ku masengesho uyu mugabo tukavuga ati se ta kintu ufite mu mufuka kugira ngo tuje kubona ukuntu twogura amata tube nkabasomera na kawunga kamubwira ngo sigaranya 500 y'amanyarwanda abantu b'abagabo safu tuza dusengera udupepo twama twirukanga twishira mu gitaramo twaririmba abantu bakanezera ariko ubutayu bukamba budukubitaho wasa wambara ipataro ukongera ugatobora umukaba
hari abantu benshi batagifunga ibitoko ntugerera ngo nibindi n'ubutayu babibajwigiriza. Ni mwibuke bamwe imisatsi yanyu sirende ariko yabaye irende. Nawe uriyizi ni wanyu mwetse muri agasitike. Navuze ngo ndaganira gahoro gahoro ko turi kumwe n'abasaza, hanyuma tukagenda. Kandi muri ico gihe twagiraga apeti gitangaza. Iyo umuntu ari muri kirize azagira apeti ukazugira ngo wenda bamushizeho telecommande. Ndakurahiriye no kuruka Imana, iyo umuntu ari mu bibazo nta kintu kiza kikunanira. Ibishimbo biza nubwo bidahiye neza ukamubirya nturuhubaza ngo se nta muntu urimo kubera kuko ubutaha. Nimwibuka ibishimana yabakoreye, nimwibuka Imana imaze kubakura, nimwibuka Imana imaze kubagirira neza. Uwo munsi sinzawibagirwa. 500 turi kumwe n'uyu mugabo, tugura igikombe kimwe, turagenda bacumba umutsima ngo barangize kuwucumba, turawurya ngo turangize. Nta n'uwasigaye ku isahani. Iyo uri mu bisubizo bazabazana ibyo kurya ukazubira ngo mwatetse kandi ngo reka dupfe gukoraho. Ibisubizo ni byiza. Ndasenze muri uyu munsi yakagira umuntu uzaribwa n'inzara. Inzara ni mbi. Imana uzarinda abantu inzara. Nimba hari ikintu kigoye ku isi, Dawudi yigeze kubwira Imana. Imana yamubwiye ngo tora ibintu 3 mugiga imare abantu bawe bose nawe. Icya kabiri, intambara ikomeye y'abanzi bawe baguhitana. Icya gatatu, ndashaka kukubwira ngo inzara nayo iguhitane. Dawudi yamavuga yo jewe ndagwa mu maboko yawe. Ndashaka kuba kabashitura imitima yawe. Muri abanyabwenge ndabizi, muri abantu bakomeye ndabizi, ariko nimwongere mutekereze aho yabakuye naho tugejeje. Ejo mwavuze mu kanwa kanyu Imana nukorera iki nzagukorera iki. None se mumaze kubikora? None se mumaze kubirangiza? Dawudi ngo arangize akora iyo neza. Nabali ndiye yibuka. Ariko umve, aho kuvuga ngo uzashakwe nabi, ugomba gushaka neza cyangwa ugashakwa neza. Naho yari yashatse neza. Umukozi wiwe abwira umugore we Abigayili, aramubwiye ati amakuru numvise aha yavugwa hano, turashize ibintu birarangiye. Ibisubizo baguhaye ibintu byakomeye, wowe n'ibintu byakomeye. Ati wiki Dawudi yagiriye mugabo wawe neza, none amakuru yamunaki yaravuga ngo hari utundu turimo kugenda tuzerera. None abaze gusaba ibyo kurya basubiyeyo, witegure ko amaraso agiye kumeneka. Abigayili ngo yamazamuka yinjira mu gikona atabwiye umugabo. Yari uwa mbere Abigayili ngo arateka ngo azamuke. Reka nkubwire, iyo umuntu ashonje tazatekereza neza. Iyo umuntu ashonje amacandwe azakama. Iyo umuntu ashonje ifesi yiwe ndizigaragara neza. Iyo umuntu ashonje habe no gutunganya amagambo, ntukamuheze ijambo ngo avuga ashonje. Iyo umuntu ashonje aza kubita abana mu nzu bira porogaramu. Iyo umuntu ashonje azavugana n'umugabo ukazugira ngo wenda bamushizeho telecommande yo kubomoka mu magambo. Mana uturinde inzara kuzageza uje. Umunsi umwe yaraturiye Kampala na Marehemu Kabuye na Evangeliste Paul. Turimo twiga Icyongereza na Karegeye. Iraturya umunsi umwe turabazanye twese uku kibazo kibaye turabigenza gute. Paul aravuga ngo nimureke dusenge. Yewe twaraye dutaramye ntiyashubije kandi twongera dusenge. Ngahe wowe se ndamukunda Paul, ntazavuga ibintu byinshi. Turasenga, aravuga ngo numvise ko umutima ubwira ngo tuje mu mujyi. Twama tugenda mu mujyi, ngo tugere mu mujyi turi imbere gutya, yamavuga ngo mbonye ifaranga. Ubonye iki? Mbonye ifaranga. Agashururu kama gakubita kandi gapana amagandi $100 yamariza n'imbere ya Paul, tubona ko agira gutya.
kandi izo ngizoga ntiwajaka kuri radiyo, ntiwonaje no kubaza amakuru se zataye agashururu. Uyu mugoroba Imana ni gucira inzira, igucira inzira. Mbona kuwacu asa n'uwinyembeje aramanuka agira ati niba hari ikintu kigira ritime mu maboko, iriya noti yo kwa Tarampa. Juruwe tegeka byose biremera. Juruwe tegeka byose biremera. Ijuru yambereye ihembe ry'agakiza, yanyenyeje imbaraga mu gihe natsikamiwe. twamapfira mu isoko turahaha, kandi ico gihe idolari 100 yari ifite ifaranga nishe, wagiraga stoke agasigara n'ayandi. Ndasenze uyu munsi wa none nimumenye agaciro k'amashini, nimwibukaho Imana yabakuye nahibagejeje, mwongere mushima Imana, kuko gushima Imana kuza gutuma igira gute Imana ikomeza kuvuga ngo ubwo bamenye agaciro k'ibyo nabaremeye, Imana izikomeza katuvumerera katugirira neza. Vuga aya magambo yisaburi rero, ubashishe hejuru ukamanuka utaragera ahantu. Dawudi yarakasa n'umuntu wawe uzimwe. Dawudi aravuga ati umve Mana we, abantu nimukubacaho bakanegurira umutwe. Yavuze ayo magambo muri iyo zaburi. Arongera kandi aravuga ngo ndi mu guca ku bantu, abantu bakagenda bavuga nabi, ariko avuga muri iyo zaburi aravuga ngo Mana yaje, ndasabye ngo ntube kure yaje. Imana ninde wovuga ko itari kure, kuri kure nawe. Yoba kure natwe twoberwa gutya, yoba kure natwe twogera muri ibihe tugezemo, yoba kure natwe ituretse ibindi bizokomera. Ariko Dawudi aravuga ngo nzagushima mu iteraniro ry'abera bose. Icya kabiri, zaguhigurira umuhigo. Iki kirananiranye kiza kikora umugabo kigasiba undi. Umugabo uzihigura ibyo yavuze, abagabo bararutana. Umugabo witwa Yefuta yaramanutse gutya, kandi yari yaratawe. Reka kubwire, abantu bose bahuye n'ibibazo n'Imana iziheza amashimwe, ariko Yefuta ndamushima, yarazamutse gutya abona ukunda urugamba. Abanzi bazengurutse Isiraheli bananirwa gutsinda abanzi, ariko Yefuta baza baramubwira ati ni wowe ufite inyenyeri yo gukora igikorwa. Ngo akizamuka gutya, barahaguruka abwira Imana ngo Mana, ubwo nizeye n'abantu nawe waranizeye, numva gutsindura urugamba, ningaruka nzagushima kandi nzahigura umuhigo kizaturuka imbere yaje, nicyo zatangira Uwiteka. Ikibazo canje ni umwaka utangiye wavuze iki? Umwaka utangiye ni iyihe mihigo wahize? Mwene data asoje, kandi igikorwa yakoze nticopfa gukora umuntu gusa. Ni ukuri tubabwiye, Revera Kadu yaje ninde? Je wanohereza ifaranga asiga n'izimwe mu rugo. Ibyo bintu byose afite n'abana biga yagombaga kubikora, ariko ararangije aravuga ati ni ugushima Imana, dushima Imana, tuzumva ibyo azavuga. Afite ukuntu yabiteguye, ariko mutekereze bene icyo kintu ko murabona uyu muntu arangana nawe wahize imihigo kuva muri Kongo kugezana n'ubu nyine utarayihigura. Uraho
nawe uzashima. Yaratwakiriye Kamembe, Imana ikora igitangazo. Singiye kukivuga beka umutima wawe. Se wa mwana w'umwise Ndamahizi cyangwa Yesu? Isi tizareka kuvuga. Kapasite y'abisi igira ukundi ivuga. Kapasite y'abisi igira n'urwego rwawe. Ariko nutekereza igitekerezo cyo gushima, shima wowe nk'Imana yawe. Naho nutekereza ngo isi rubanda izaze kugufasha gutekereza hejuru y'ubunini bw'Imana, ntuzashima Imana. Wowe abantu nibavuga harabavuga ngo se tubi ngo nukukisi, ngo kuriya no kwiyerekana, ngo kuriya yisha, reka bavuge bo bavuge. Habe na ba Dawudi barashimye, abavuga ndi baretse kuvuga. Yesu yarashimye, abavuze ndi baretse kuvuga. Isiraheli bambutse inyanja itukura, ba Miriyamu bararirimba, abavuze ndi baretse kuvuga. Isi igizwe no kuvuga, isi igizwe no gucokora, isi igizwe no kugenda uko ishaka. Ariko ikiri mu mutima w'abashima Imana, shima Imana, Imana inezerwe, shima Imana, Imana igirite, Imana ivuge ngo turabona rero. Reka vuge ijambo muntega amatwi. Hano hanze ibintu byakomeye, kandi muri twe, muri community yacu ndi byabagamo umuntu gutandukana n'umugabo we akamasiga abana akagenda. Igitangaza cyarabana, wewe utaranakubitana n'umugore wawe, wari wabona umukongomani. Ndimo gutekereza ibintu kavuga ngo ahangaha tugomba gushima Imana, twarangiza tukirekura mu buryo bwo gutanga Imana, tugakorera Imana cyane. Kuvuga ngo umuntu agasiga abana batanu akamahaguruka ngo nuko tugande ku murenge tuje gusezerana, dusinyure twama dusezerana, ugende neza naje gende neza. Bakama basiga abana batanu bareze, umwe akamagira ati naho wewe uracyari kumwe n'umugabo wawe n'umugore wawe, uracyari kumwe nabi wanyu wese, muracyari umukwiro, nta uratandukana nabo mu nzu iwanyu. Niki gihe cyo gushima Imana, mugatekereza mukavuga ngo Mana waho dukorera ibi. Abandi n'ubu twatuvugana hari amakore mu kusha yaje kuba gute, bakamavuga tuke birarangiye tukicubatse. Ibyo ngibyo birahari. Ibyo gutekereza mu buryo twoshima Imana ni byinshi cyane. Ibitagaza biba ubu byabaye kujya kwindirimba. Nimwongere mutekereze ku Mana, nimwongere mushima Imana, nimwongere muyiguyaguye mu buryo gushima, tuyegereze tuyishime. Tubi komeza n'ibindi biterane, nurangiza wishari n'umudamu wa muhimba indirimbo, mwandika amateka. Uyu munsi uzandike mu gitabo gikome, uvuge ngo igihe kimwe twari muri Kenya twitwa ko turi impunzi, nakoze igiterane cyo gushima Imana, hajemo aba bagabo babwiriza aya magambo, Imana ishima ko biri no kuri YouTube. Hanyuma muri ibyo bintu andikamo ibitabo bizasoma abandi bafite amateka. Ko tuvuga Rahabu w'indani, tukama tumusoma amateka yiwe muri Bibiliya, abantu bakamushima bakavuga ngo arakomeye, tukavuga ko ari umunyamahanga. Ngiki kinyeshana cyo gushima Imana, ngiki kinyeshana cyo gutekereza ku Mana. Umve Dawudi ngo arangize aravuga ngo zagushima bana hanze. Kandi mutekereza uyu Dawudi niwe mugabo bataye mu ntama ariko ndiyatima, niwe mugabo bibagiwe ariko ndibagiwe Imana. Njyane abantu bose ndibazakwibuka, abantu bose ndibazagutekereza. Wowe tekereza icyo Imana imaze iminsi yayigukorera. Nimwongere mutekereze, tekeleza kwa mambo Mungu iko anakufanyia. Kandi ngo arangize amanuka n'ibikoresho. None ubu nyine abara barinzi barabivuyemo ngo yanguriye ngubira n'ibyabana. Yewe ibishimana ndi bamwe by'abana, ibishimana turabana b'Imana twese. Garura ibintu by'amashimo ushima mu Imana, garura yampano ya ushimwe mu Imana, garura ya zandirimbo waririmbaga zo kumushimisha ushimwe mu Imana, garura rya pendo wongera urivuze ushimwe mu Imana. Wasomye amagambo y'Imana. Umubwiriza yavuze ngo nuhiga umuhigo
aha nuhiga umuhigo tugatinde. Reka mbabaze, nina muntu utarayize uyu mwaka azamura ikiganza. Utarayize mana nunkoreke azamura ikiganza. Okay, ndamukiriza umuntu mwishana umubwire ngo iki kinyejana ndikirangire uyu mwaka turangire udahiguye umuhigo. Man inda ninyibyara nono ninyibyari inda kayibyara nono zagushima. Ma nubona uyu mwana akavuka neza icuma kitanciyeho zagushima. Nimwongere